Koncert grupe SARS. Koliko smo uspeli da prebrojimo tako da večera slavimo i 500. koncert grupe SARS, 10 godina postojanja i promovišemo malo novi album. Jedna od pesama sa novog albuma koju ćemo sada svirati iz Vojskih poema i uputstvo kako doći do nje na ovim prostoru. Gas kamer! Gas kamer, mama! Gas kamer!